Sara pai wompa anga Samoa male kong u mamalu mau po ia. Kakusisi lai foi fa mau monga fau ia wa o mau. Lea wa mawa I lea so lua fiku lea ngali poke le ki o atu ai pi. Male TV iwa na Samoa. Sara kusia lea so lua fiku o mei. Lua afe male lua sufa. Kusa kusi ari ko lea waru ese kama kai palmia ma Samoa. Ora waka ungu I Caribbean. Ai o I e wha maungi ai o le akadea. Ai kaimile nga whai eilanga kaukalanga. Nela so aku malewaenga o lang kaukalanga. A ole mea mali. Wale wakape ele maro. Wakape ele maro le viro e iwa me nguki. O langa kaukalanga nga whai kusa o mai Samoa le sorua 5. Ala sorua ongo. Rea so kongwa nga le kakawari nga ia e kuskala ia sina vayanga. E mangkua mai Samoa le nga pelo ia. E palmia le o fia mea nga omi. Ia pelo I kuskala pa pe a. E le ia I Samoa e kupu whala mele wari fafu. Le ai se a koa le mori mauore. Al finge le. O I le wa makua ke le kwa mamongo mo I. Ia isa u whafong ang Samoa I le fisilia kuskala. Usil mai mo. Ai ua fionga se afianga se mtau po se stina whapena magi. O le asa utala I nei tua inga wa tua I ai oe. Nei inifona tanga sa whai se hotel. Mai ese fisokta inga mali te mai taile o mobi. Ia, se me whapena tupu. Mai o le whala lawe leo te rei ropa e si la fia te ofsenga. Il teimina tupu ai. O lau te fafo. Ia, o te rei lola e awa wale vana pe e... Ia, o le saunganga le kamaika I pelo leo fia mei. O le whamaunginga lea o le video iwa me nguke ma le lua se kongi. Iwa me nguke lua se kongi. O le video lea o Samoa nga whai maila nga video. Wai le kusi mai le aso le lua ongo me lua fe lua wha. Facebook ale government. Facebook ale maro Samoa. O langa video le lenga address e nga ia le aso le whakau le aso ki ngā makamaika. Le iaka ua ki ngā makamaika I. Le ngā rua I inga ua umale aso rua ongo. Ai malama le aso rua fiku. Ai aru ese mai ei ma Samoa. Le maua fuila le bilo le aso ngangka ungu ai o langa whai eilang. Le nga awai ei loile. Fongkanga le UNESCO. I o I Caribbean. O se whaamauginga leo le kaungu o I Caribbean. Le aso rua fiku. Mo le wai ai le fongo le sa whai al maro o whakasi. Le vaenga le al maro o whakasi aka o le UNESCO. I le mea kau climate change. A kongu ulaiki. Both an honor and a profound responsibility to address you as we gather here in Antigua for the 4th International Conference on SIDS under the theme, Charting the Course to Resilient Prosperity. This is a crucial gathering at a time of unprecedented. Angai mo fo markuli mangunga la kama ngai place kenge le ole. Fa moi le asole. Mai ka mai la Samoa. Pe a ko mai moangi. Le aso lua fiku anga le aso korusfuro me. O le va o le lua fiku. Ma korusfuro me le fongo le. Small Island Developing States. O le konferensi longa whale international le. Mea kau kalare kau. Le ngā rua ti mei o. Wha maunginga la ngā whako a alu le aso lua fiku. Whako a whaifu ila le fongo. I le va o le aso lua fiku ma le aso korusfuro.
Le mangingo mai sa mo mana mai mo. Ai. Pa mau nginganga. Ta wale o pipelo I kuskala mare kungu. Walang ole kungu. Le o pipelo mai I le ngala I le fisili le o kuskala. Ma pelo ngia I le o kuskala ve mai o le anga kopul fa vela ve ya sina vayanga. Ai fe mai o la ifafu. Ai le o le foko alu ese le asorua fiku. I le kae ao le o sai kaungu I e kopul fa vela ve ya sina vayanga. Nga ba meru ese ya le asorua ongo le fiefi. E kaungu o sa o I le mele fai fongo le Caribbean. Sa mama anga o le so o ngalama le o le alu o le kamaika inga le o fia me Caribbean. O langa le kaimia le kura I runga le aso le aso lua fiku lua walu lua iwa kurspulanga e koru e wha solfongo. Confirmation of facts and evidence that the Prime Minister Fiame Naomi was in Samoa from the 21st of May 2024 until the 26th of May 2024. On the 21st of May 2024, Apia, Samoa. Samoa's Prime Minister Fiame Naomi has officially opened the fourth iteration of the Pacific Ocean Pacific Climate Change Conference, POPCCC. She delivered the keynote address at the National University of Samoa, NUS, on Tuesday, where the POPCCC is being convened from the 20th to 24th of May 2024. The Fourth Pacific Ocean Pacific Climate Change Conference, 4POPCCC, from the 20th to the 24th of May 2024 was held in Apia, Samoa. It was organized by the National University of Samoa, NUS. On Saturday, 25th of May 2024, Prime Minister Fiame Naomi delivered the opening remarks via a recorded video message from her office in Apia, the government of Samoa. She was amongst key virtual speakers at the opening formalities of the Global Gender Equality Forum for SIDS4, hosted at the UNESCO World Heritage Site of Nelson's Dockyard in Antigua and Barbuda. Evidence. You can see on the website. 1. www.forumsec.org/Fiame/Naomi 2. www.islandinnovation.co/Fiame/Naomi